ndagira ngo unyumvire nawe abategetsi igihugu cyacu cyari gifite. Unyumvire nawe, izi zari imbwirwaruhame izabitwaga ko bari bayoboye abanyarwanda. Twanavuga ko ari rwo musingi n'intangiriro ikomeye y'amateka mabi igihugu cyacu cyanyuzemo kugeza kigeze kuri Genocide yakorewe abatutsi muri Mata mu mwaka wa 1994. Ibi ni bimwe mu byagiye bivugwa n'abategetsi b'u Rwanda batiza umurindi abahutu mu kwica abatutsi guhera mu myaka y'1959 kugeza mu mwaka wa 1994 ubwo Genocide yakorewe abatutsi yahitanye abarenga miliyoni b'abatutsi yashyirwaga mu bikorwa. Unyumvire nawe abategetsi twari dufite. Uyu yitwa Geregori Kayibanda yabaye perezida w'u Rwanda hagati y'umwaka wa 1961 kugeza mu mwaka wa 1973. Uyu yavuye ku butegetsi ahiritswe na Habyarimana bari inshuti magara, ibaze ko yari yaranamubyariye umwana muri batisimu. Uyu perezida Geregori Kayibanda rumwe mu baranzwe no gutuka abatutsi akanabireka ko nta nicyo bavuze mu Rwanda. Urugero, ubwo hari tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 1963, icyo gihe abanyarwanda bizihizaga umwaka umwe warushize babonye ubwigenge. Icyo gihe perezida Geregori Kayibanda mu ijambo yagejeje ku baturage yasoje agira ati: ndarangiza mbwira igice cy'abana b'u Rwanda bitwa abatutsi ko ubutegetsi bw'abatutsi, ubwa Karinga, ubwiru, icyami byarashize burundu. Nimuhumuke mu byumve mu byemere, mwoye gukomeza agatsiko k'uburyarya, ubwibeshyi n'ubwirasi bidafite aho bishingiye. Ubwoko gatutsi nibwanditse mu butegetsi no gutungwa n'imitsi y'abandi. Tariki 28 mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 1964 ubwo mu Rwanda bizihizaga izabukuru ya gatatu ya demokarasi, mu mbwirwaruhame perezida Kayibanda yagejeje ku baturage yavuze ko abana b'abatutsi baramutse bashoboye kwigarurira Kigali baba bateje amahano akomeye yatuma bicwa mu bambere. Icyo gihe yagize ati: bana b'abatutsi tugerageze twibaze nubwo bidashoboka, muramutse mushoboye kwigarurira Kigali akaga mwaba muteye kababaho, by'umwihariko kuko mwana kwicwa mu bambere. Siniriwe mbishimangira, murabyiziye ubwanyu nubwo mwirirwa mukora nk'abiyahuzi. Yakomeje agira ati: mu byibwira ubwanyu izaba ari imperuka yanyu yihuse y'ubwoko bw'abatutsi. Iyo mperuka yabi yihuse cyangwa y'uruyengeyenge yakagombye gutera bamwe muri mwe mu gifite umutima gutekereza. Munyumvire namwe ngo ijambo ry'uwari perezida. Reka tujye kwa kabiri ari nawe wamuhiritse ku butegetsi yitwa Habyarimana Juvenal. Uyu Juvenal Habyarimana we yayoboye u Rwanda kuva tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 1973 kugeza tariki 6 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 1994. Nawe yagiye akoresha imvugo zivuga urwango n'ivangura mu Rwanda. Urugero, ngira ngo mwese murabizi ko kubera itotezwa ndetse no kwicwa kw'abatutsi kwabayeho mu myaka za 59, muri 61, muri 63 no muri 73, abatutsi bahungiye mu bihugu byo mu karere hano hafi muri no bihugu byacu byo mu karere kacu ka Afrika y'Iburasirazuba, bagiye baba benshi bari mu buhungiro. Rero mu mwaka wa 1990 zimwe mu mpunzi zashatse kugaruka hano mu Rwanda, nuko perezida Habyarimana avuga ko bidashoboka ko zagaruka mu Rwanda ngo kuko igihugu cyamaze kuzura. Mu magambo Habyarimana yavuze akomeye yaragize ati: u Rwanda ni ikirahure cyuzuye wongeyemo amazi arimo yameneka. Yakomeje agira ati: abari hanze bakora ibishoboka byose babona ubwene igihugu bwaho. Ati: u Rwanda ni ruto, ntasa n'imetero kare n'imwe ibagenewe yaboneka. Imagine nawe ijambo rya perezida mwenyewe. Uwa gatatu yitwa Sindikubwabo Theodore. Uyu nguyu mu mateka y'u Rwanda niwe perezida wayoboye u Rwanda igihe gito cyane. Uyu nguyu yayoboye u Rwanda igihe kitageze ku minsi 100 gusa. Muri iyo minsi yayoboye u Rwanda itageze ku 100 ntibyamujije gushimangira ubutumwa bwo kwica abatutsi bwari bwaratanzwe kuva kera. Sindikubwabo Theodore tariki 19 mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 1994 yasuye perefegitura ya Butare. Muri perefegitura ya Butare ntago ubwicanyi bwari buri hejuru nko mu tundi duce two mu Rwanda, abatutsi ntago bari batangiye kwicwa cyane nko mu bindi bice. Ariko akihagera yavuze ijambo rutwitsi ryahise ritangiza ubwicanyi nyuma y'umunsi umwe havuye wita gukoranwa ubukana budasanzwe n'imipaka ihuza u Rwanda n'amahanga irafungwa ngo hatagira utoroka. Sindikubwabo Theodore yagize ati: abantu bindeba na ba nyirandabizi ni mu bahige ni babacike. Theodore akimara kuvuga iryo jambo yabaye nk'ukojeje agati mu ntozi, abatutsi bo mu perefegitura ya Butare baricwa koko. Uwa kane yitwa Gitera Joseph. Uyu nguyu we tariki 27 mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 1959 ubwo yari ingoma muri Butare ubu ni mu karere ka Huye. Uyu nguyu Gitera we yahimbye amategeko 10 y'abahutu. Uyu Gitera Joseph wari warashinze ishyaka rya Prosoma, Association pour la Promotion Sociale de la Masse mu mwaka wa 1959. Yahimbye amategeko 10 y'abahutu. Ayo mategeko yaje kongera kwandikwa n'uwitwa Ngeze Hasani mu kinyamakuru Kangura muri nimero yacu ya 6 yo mu kwakira mu mwaka wa 1959
1990 ubwo urugamba rwo kubohora igihugu rwari rutangiye, nawe ashishikariza abahutu kwanga urunuka abatutsi no kubahiga. Inyandiko z'uyu Gitera Joseph zabaga zuzuyemo ubugome, noneho we yanongeragamo ubuhanga bwinshi yari afite rero avanye ku ishuri, ku buryo yacengeraga mu mitwe y'abantu yabaga ari kubwira. Hari nk'imirongo yanditse igira iti: umubano w'umututsi n'umuhutu ni nk'umufunzo ku kuguru, ni nk'umusundwe n'umusonga mu mubiri na kanseri mu gifu. Hari nkaho kandi yagize ati: ntuzigere wongera kwirahira umututsi, ntuzasambane n'abatutsikazi, kubarongora ntibibujijwe, kubazaza babamo n'ibyo mwako. Munyumvire namwe n'ukuri. Uwa gatanu yitwa Colonel Theoneste Bagosora. Uyu yari umwe mu bavugaga rikijyana mu ngabo za Habyarimana. Tariki 8 mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1993 yabonye atanyuzwe n'inzira nziza amasezerano ya Arusha yaganagamo, ahita ayavamo n'umujinya mwinshi. Icyo gihe nibwo yahise avuga aya magambo ati: imishyikirano nyivuyemo, ndatashye, ngiye kubategurira imperuka. Uwa gatandatu ari ngiye gusorezaho yitwa Lewo Mugesera, kuko ni benshi cyane ntago nabarondora ngo mbarangize. Lewo Mugesera we rero yari perezida wa MRND muri perefegitura ya Gisenyi, ndetse yari umwarimu mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ubwo yari mu nama rero ya MRND ku Kabaya tariki 22 mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'1992 yahamagariye abahutu gutsemba abatutsi, anabereka inzira bazabinyuzamo. Icyo gihe Lewo Mugesera yagize ati: ndababwiza ukuri ko uwo mutinya gukata ijosi ari uzabatanga karibakata. Lewo Mugesera kandi yanavuze ko ngo rimwe mu ikosa bakoze ngo 59 ngo nako we nuko ngo yarakiri umwana, ngo nuko bararetse abatutsi bagasohoka mu gihugu muri uwo mwaka wa 59. Uyu Lewo Mugesera kandi yanavuze ko abatutsi atari abanyarwanda, ari abanyetiyopiya, ngo bityo ko bazabanyuza muri Nyabarongo bakagera iwabo byoroshye. Unyumvire nawe ngo uyu yari umwarimu ndetse akaba umuyobozi. Wakwibaza ngo yigishaga iki? Reka nsubikira hanga kuko amagambo mabi yakoreshwaga n'abategetsi bakira ni menshi cyane ku buryo umuntu ashobora kuyarondora kageze ejo n'ejo bundi atarayarangiza. Ahubwo ikintu nabisabira no gufata iyi video mukayoherereza abantu bivugishwa ngo genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ngo ntago yateguwe, muyifate muyiboherereze kabisa, ari nako twibuka tuniyubaka. Ngende Mideli w'Abanyarwanda. Usabuka yajameze nk'abandi, yasoromye ingeri yari ajya kuwa mukuru yabajije umubyeyi igituma papa we atamuza atamubona. Umubyeyi atuje yamujyanye mu cyumba amubwira ko se yakubiswaga we